Knjižnica Bled je bogatejša za 100 knjig, ki nam jih je podarilo indijsko veleposlaništvo v Sloveniji. Gre za knjige z različnih področij. Z njimi bomo bralci morda bolje razumeli deželo tisočih obrazov. Knjižnica Bled zdaj v teh prostorih je zelo nova, zato na nek način še išče povezave, kot jo ima povezavo z medkulturnim centrom. Tako tudi tukaj v lokalnem okolju vedno se na nek način je knjižnica poskuša biti nek odprt prostor. To se pravi prostor, kjer ljudje lahko pridejo, kjer išče pravzaprav neko kulturno izmenjavo. Zdaj ta donacija indijske ambasade, seveda to pomeni neko sodelovanje tudi na dosti visokem nivoju v smislu neke prinašanje ali pa neko izmenjavo pravzaprav neke indijske kulture, ki jo vsaka knjižnica, ne govorim zdaj samo o indijski kulturi kot taki, ampak tudi kulturi, ki je v svetu zelo, kako bi rekel, različna in tako naprej. To se pravi, ta poudarek bi nekako izpostavil, to se pravi sodelovanje in pa izmenjavo. Ob slovesni otvoritvi indijskega kotička v knjižnici nam je veleposlanica Indije v Sloveniji v branje še zlasti priporočila knjigo z naslovom 2100 asan. This is 2100 asanas. They are a lot. But even if you pick one or two or let's say 10 asanas, as you know, they are postures. It's a word for posture in yoga. So this is something, this gives you about the most simplest asana to the complicated asana. And why I'm talking about this book, because yoga actually helped a lot during the pandemic times. When if you want to do some sporting activity, you want to be fit, we cannot go outdoors. We were so bound within our houses. But yoga is something that really helped you because it is a holistic exercise. So it helps mind and body both. So it helped people cope with the difficult times both mentally, psychologically, and also physically keep them fit by doing asanas. So this is one book which will give you solutions for how to deal with, how to handle your own well-being in the difficult times. So this is one book. Definitely there are many books, but this is something that will help you find solutions for yourself in life. So this is something we are also talking about India, that we're a huge country, we have all sorts of people, but what is the most striking thing about Indian people is that in spite of the difficulties, we have that zeal of finding solutions and offering to people all over the world, that what we have learned we will share with everybody, and life is good, so let's share the solutions and be happy. Dobro sodelovanje med veleposlaništvom Indije in občino Bled poteka praktično že 30 let. Na dogodku v medgeneracijskem centru Vezenine Bled sta tudi o tem spregovorila indijska veleposlanica in njen gostitelj, blejski župan. Po njegovih besedah sodelovanje temelji na tem, da smo izjemno lep kraj in kjerkoli ambasador v Slovenijo pride, seveda gre drugi dan gre že na Bled. To je jasno. In potem sem tudi vozijo svoje goste, ki pridejo in priporočajo. In to raven gostov si seveda na Bledu želimo, te, ki pridejo sem, ki občuduje našo naravo, kulturno dediščino, pa zraven tudi, če so lepo sprejeti. Prihajam, jaz sem zdaj 16 let župan, mislim, da sem dal skosane 4 veleposlanike. Moram reči pa, da je gospa Kumaris tukaj res srcem. Mrskej se da na Bledu lažje kot kje drugje. O gostoljubnosti, radodarnosti in pozitivnosti ljudi v Indiji se je na svojih do sedaj že 6 potovanjih prepričala tudi popotnica, domačinka Mirjam Ambrožič. Na potopisnem predavanju je v nabito polni dvorani medgeneracijskega centra Vezenine Bled predstavila različne obraze Indije. Ja, res sem velikokrat obiskala to deželo in moram reči, da vedno, kadar jo obiščem, jo vidim z drugimi očmi. Toliko je bilo rečeno od Indije, eni jo ljubijo, drugi jo sovražijo.
Jaz sem jo dojela na svoj način in sicer, vkolikor prideš iz druge kulture, je to kulturni šok in če si sposoben videti prek tega, kar oči zaznajo, pa Indija čudovite stvari ponuja, toliko je bogata. Dogodek je bil pospremljen s tradicionalnimi indijskimi prigrizki. Indijski kotiček s 100 knjigami bo morda tudi za vas navdih za nova potovanja. Resnična ali samo tista s pomočjo knjig.